السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة المتقون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته في السر والعلن وفي القول والعمل. إننا جميعا سنحاسب أمام الله سبحانه وتعالى في كل ما نأتي وما نذر. فالمفلح الفائز
من عبد الله وأخلص له العبادة واتبع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جميع هديه. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله اصطفى من خلقه رسلا، واصطفى لكل رسول أصحابا وأعوانا تفانوا في رعايته وحفظه ومساعدته ومعاضدته. ومنهم من هؤلاء الرسل والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفى الله له أصحابا وأعوانا فقاموا بخدمة هذا الدين وتفانوا. هذا الصحابة رضوان الله عليهم من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من قبلهم ومن بعدهم، وبشرهم الله بالجنة وهم أحياء، فقال وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة، وأخبر سبحانه أنه راض عنهم كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يتي الله سبحانه وتعالى تدو موندو توغدو سينيدو حندو يتede moƴƴiɗo meɗen waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en ka moftanelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moƴƴori e meɗen nemaji limugol andata ittiri majji. hino ko ñamete e ko yarete, ko ɓornete, ko waɗete, ko holtirte, ka hoɗete, ko darete, ko dakmitorte, sen linti moƴƴereji ko Allah waɗinen e nemaji en andata ittiri muɗum. wallahi en yettimo, en jarnimo e ɗi nemaji makko, hiɗen qirrito haqqe makko wonɗo e hoore men on, wonde ko en jiyaɓe makko, ko kanko woni jeyɗo en on, ko kanko tun handi e dewe ɗen ɓay, ko kanko tun tagi. hiɗen seedanimo ɗum ko kanko tun woni allahujo gongajo on, kala ko rewa ko na kanko ko samata. hiɗen seedano nelaɗo meɗen muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah suɓimo e hakkunde tagore makko nden, o nulimo, o suɓorimo giggol, o nulirimo hoolare. hiɗen seeda o yottin hoolare nden, o yottin nulal ngal, o timmini hoolare nden, o janfaki. yo Allah juule makko juula e ɓeygure makko nden, siɓɓe makko ɓen, giɗaɓe makko ɓen, sonnaɓe makko ɓen, yo juulu e sahaba makko ɓen ɓe fof maɓɓe. o watta ɗon kala jokkuɗo laawol ngol ngol ɓe jokkunongol, yo Allah wattude en e ɓen, yo Allah moɓudo en e maɓɓe ka mahsharu makko e ka aljanna makko ɓurɗo towude. allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasiyo hoore am, mi wasiyo mono kadi hulen Allah subhanahu wa ta'ala, hulen mo ka suuɗi ton siko enen tun, hulen mo kadi ka tummodira ton sino feeñi, hulen mo e konguɗi men ɗi wowleten ɗin e golle ko wonɗen e wadde ko, hulen mo ka ɓeygure meɗen, hulen mo ka dewe meɗen, hulen mo ka finde meɗen e ka jikkuji meɗen. kala ko watten anden Allah hino humpiti himo andi himo tawa. rentoɗen dey, rentoɗen tooñe, rentoɗen tooñe hakkunde meɗen e tooñe hakkunde men Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum ɗo malnata goɗɗo, ko si o huli Allah o rentike, o waɗi ko Allah yaminimo kon, o acci ko Allah haɗimo kon, o laɓɓirani Allah dewal, o ñentiri nelaɗo, o rentike haqqeji yimɓe ɓen. ɗum ɗo inchallahu si yurmen Allah ne wattike ɗon ara timmi, on tigi malete. anden ɓe sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓeno mari ɓure ko goɗɗo goo wawata heɓude mo wona sahabajo few. Allah moɓidirani ɓe kamɓe ko o dokke ko o okkata ɓiɓɓe adama kon, o moɓidirani ɓe ɗum, o jonni ɓe ko tawata attinoɓe ɓe heɓali ɗum, arɓe ɓaw maɓɓe heɓata ɗum. o waɗi taw kanko o weltoriɓe aljanna hiɓe wuuri. o inni wa kullan, ɓe foppu maɓɓe wa'adallahu husna, Allah fodiɓe moƴƴere, nden moƴƴere noon ko fana ko aljanna. o humpitiɓe kadi wonde himo weltaniɓe. Allah weltanta ko goɗɗo hande janngo seytinanam.
وويك القرآن والسابقون الأولون أتنوا لو بين كانت تقول كالإسلام من المهاجرين إمرد فرب إبي مكة دوغي أري مدينة والأنصار إتاكا بورنو بين والذين تبعوهم بإحسان بين جوكتو بدون كمؤي بغوكو باو فرغو تيمي بناتي كالإسلام بجوكري بإحسان نمؤجري رضي الله عنه الله بيلتانيك ورضوا عنه كان بيلتانيك الله كجودي وعد لهم الله هبلني بجنات الجنات تجرين إلى الأنهار تشادي تحتها تجرين إلى تحتها لي الجنة ما بني الأنهار تشادي خالدين فيها بنطيتم يالتي داكتم كلندو برني الجنة أون أدنى ولد الجنة دو ستاينو أدنى دو ستاين هر لطاينو هر نودي بولاني غوي نودي بتاواتا كوي إتي تامبره كون ياندا كدومونتي ياندا نو باولي ما نورام كونغوندام VIP بوول سيكو اوتو كو dernier génération ko dernier yaltude ko dembe waddoto sibe fokkiti ko laaydi fo woncite taw ha hento be anda mbutiyade siko hotel ko 5 étoiles 6 étoiles be jawata be werata ni ko woni ko fo kambe ko buri mojjude ko be jonnati palleti do weli kono ko hondum mettinta dum haadina rak sonti anditi mayde on nyande gode on tigi ettata on be gay kum o iroye ton o nyola ton yejjite fima ko few excellence era wiata ki hande kadi nyande on ti anditi no ko welno ko fo mette aljanna no wi khalina be rutte to ha poma na wi gon hande kadi yal lanni hande sa ko maro alaga ne banda lanni yara ko nyoano do ko dum do hiddi ala وبذلك الفوز العظيم قلوب لمال الموضع الله أكبر عند المال الإيمان في القلوب أعظم من الجبال بيدو صحابة بين الأرض بيدو إيمان ونو بكبير لما بيهم نتيري بوري بيرل ليلهم تلاوة وتهجد جمع مأبه كو بيغاني رينو جمعهم fayda jemman fu ko jangol alquran di waru go juulugo ibe serte emende e buy emeden si walike fayda ko hirgol e hargol ha weta qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la Allah wa maki inni a'rifu manazil al-ash'ariyyin min aswatihim bil qur'an bil layl o yimi andi tirabe ash'ariyan kobe dum ko yimbe abu musa al-ash'ari ko leñol o wi ko mi andite ko honto be weeri si tawi no yahede joni ko setto yagal jemmini leeri joni fof o beynama yo dabbu ka fowto ha weta fejje honto andire no ashariyan ko ben ko place ka be weeri non kambe o wi ko hito mabbe on ko be jangata alqur'ana ko jemma hadith on fotna sellugol mudum wali kathratu salatihim dhahara nurul iman ala wujuhihim ko sabu budugol be ko be julata ko jemma e nyalorma ko dum wadi annora limano feñi ka gese mabbe ha Allah tigi o mantibe o inni simahum fi wujuhi min athari sujudi mande den mabbe den no ka gese mabbe sabu batte sujudeji din heewgol sujugol sayyidina ali radiyallahu ta'ala no firi dum o wi be sahaba be nelado o wi si weti ko andirtabe atawa gese den fow no soydita sabu ngorre den o wi do ko tuggoto ka leydi ko no wawi won howru beewa sifi don kanko ali radiyallahu ta'ala no be sahaba be nalaado modi ko be wiiri ko Allah wi ko radiyallahu anhu Allah weltanike be ko yurmede Allah tawti watti e wakkilade mabbe be wakkili be yeeyu Allah wonkiji mabbe dinge jawde mabbe den laqaw min ash-shada'id aksaha min ajli ad-din be hawrodiri e sattedeji din ko buri sattude kon alqasu ko buri yorude kon ko buri mettude fi kon e tampere den ko dum kambe be hawre mudum wallahi ko non woni andi yaltutugol e fewndo hunde kande sinca don tum aybe benno duudi hibe jogi dole ko kambe laami darto don dum na ko weli figoy de ngandi ko be hawre kon makka be de ngandi wana Ammar en Sumayya en ko dum benutti Yasir ka afan Yasir ben Ammar
e Sumayya yumma makko ben ko e dum be wara be ngandi Bilal en ko letta ide ngandi den tampere ko gonga tani l'islam kadi attibe addude be e nokkuli din mawbe meden do be ngandi ko non ko jijang be jijang hibba ko wartidi ko kafa sayene ngi hewti jibinama tay tigi fop no newi alhamdulillah gawto ko sene e ko karamo ko en alhamdulillah ko be waliya benni ko be nokku kari ko be nokku kari atno be arda be nano be ngandi gereji di toujours sincudo be bay satteni ko heewi kon ko yewtirdo baawo on ko on don tettata nyama kono ardo sinci on bursa e arno on don be hawronino e sattendeji din ko non wadi Sheikh Sami ibn Taymiyyah omaki wa kullu mu'minin amana billahi falisahabati radiyallahu anhum alayhi fadlun ila yawmil qiyamati kanko ibn Taymiyyah omaki kala gondinto Allah juldo kalna to kal islam haray sahaba ben no jogi bural e hore makko bi maana ko sabu sahaba ben ko no waso woni juldo no wirde non si jangal gal taji tu lumboyta singa tokkondiri sa enni kado a jettido oto e ha Konakri kala tumbun ka rewda kunno jogi bural fi a hewto Konakri sabna si kundo wino a feccata ayata ko dum wadi kala juldo no foti e du'anade be sahaba tugga e mawbe ma be taramo ko ma jokka don ha hewto ya nelado ko wadi ay si mawbe ma be ma karamo ko ma janginano ma jangatano ben don kadi si goddo janginano be jangintano ma ben don kadi si goddo janginano be jangintano goddo ko non yaari ko jolo ko ha hewto ni nela sallallahu alaihi wasallam ko dum wadi kala enen julbe ben fop kala mojjerne wadde nela do hebay wa mayde sa juulido a hebi baraji guluji temede la do mari guluji temede fi onnu sina kanko a juulata jonno kam kadi wona ange makko jaabondiri direct ko o jonno goddo on no jonni goddo on no jonni goddo on no jonni goddo ha hewtuma jonnada ben don fu kala mo jabano a hende no ko amondo baawo ko non woni mana kongo Sheikh Sami ibn Taymiyyah ko non wayi o wi wa kullu khairin fihi almuslimun fa inna ma huwa bi barakati ma fa'alahu sahabatu o wi kala barki ki jul mojjere ko julbe ben hebi andu dum ko barki be sahaba kono woniri dhikru fadailihim wajibun wa hubbuhum ibadatun wa tawqiruhum iman jantagol ure mabbe de mantabe dum no waddi yidugol be ko dewal hebay baraji teddingol be ko gomdinal honnun tindiri dum usabu nabiyina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam umaki al ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun faman ahabbahum ahabbahu Allah ومن أبغضهم أبغضه الله رواه البخاري لا رماك صلى الله عليه وسلم de ngandi nela ko maka tan fokko gon sa sikkiti ke ton nela ko maki kon ede ko gonga kana gonga asena la arnani dum woniri dum ando ang islam wayne de heddo sikkituda eske o wiron la do maki dum ko gonga makko kanko kono nela don tigi eske nela ko gonga wowlata subhanallah ni dum mi jeta ko mi tangi la do maki al ansaru takambe be Madina wernunobe nelado ben e sahaba mun jabbibe inni ko sadi ko toli ka galleji amin e ka golleji amin e ka jawle amin ko sadi mon ko toli ha goddo e mabbe inni awa nelado o mo wattudami e mudum o ferdo dogi acci jawle mudum acci be ngure mudum acci hodo mudum acci ka tawi mawbe mudum no jibini dum odo jawdi andi mi feccindi pecce didi o jetta feccere mi jetta feccere mino jogi sonnaabe dido yo dar don buran do mo mi akkita on don o eddino se edda timmi kanko jomma mi jetta oya be do wakkil kide be no serte o be mesari ni he men do ko men soppata do ko ma no ndara nokkugo men do dum anaki yatma andi be si ari be jattay no kuure andi be ko kodo non ko gonto be ko fuuta to werno be tay so werni be do ara ni problem be nano way ka be do nela do maki
yiɗugol ɓen ansaruɓe wano Sa'd ibn Ubada en o wi yiɗugol ɓe yiɗataɓe sina julɗo la yuhibbun illa mu'min yiɗataɓe si wona julɗo gomɗinɗo hooliɗo Allah wala yubghidun illa munafiqun tikkantaɓe kadi monanoɓe si wona nafiqijo faman ahabbahu Allah mo yiɗi ɓe ta kamɓe Madina Allah yiɗaymo waman abghadahu Allah mo tikkaniɓe tun Allah tikkanaymo sa monanike ɓe Allah monanike ma oɗo hadisi ko fillima ko Imam Bukhari hubbuhum wa ajlaluhum min asbabi alhashri ma'ahum yiɗugol ɓe sahabaɓe nelaɗo teddina ɓe mawnina ɓe ɗum ko sabu on tigi moɓidoye e maɓɓe nokku gotu ñande dargal sabuna si tawi neɗɗo tumbidirama yimɓe moko baɓe kohoɓe aray mo tañini kanko kadi kaw daɗoygoy kono si tawi o moɓidirama e bandi Fir'auna en Hamana en ɗum haray no hulɓini ta on tigi yaaroy ka Iblisa en ka yaari ɗon joni noon ko heewi ko neɗɗo omo yiɗi on ko on o heewata mantude ko on o heewata teddinde ko on o heewata wolde fi muɗum ɓeyni man ahabba shay'an akthara min dhicrihi mo yiɗi hunde o wola fi mayre sowno o ɗum ɗo o wi sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ani sa'ati ñande goo gorko ari landinaɗo wi enen nelaɗo iɗon geli ko honde dargal daroto nelaɗo gelaki fanki woni hani de kadi nelaɗo fallandade ko honde dargal daroto nelaɗo fanki o landoy tammu nelaɗo ko honde dargal ngal daroto laɗo maki wa madha a'adatta ene an kadi ko honno heblanɗa dargal honno préparaniɗa fi ngal dargal talando honde hoɓɓe garata hara eɓɓa ammaranaɓe hay hunde honɗum maranɗa ngal dargal fi ngal ari qala o jaabi la shay fay hay hunde nokkugo riwaya go o wi laysa kathira salatin wala sawmi won heɓlanadal ngal fi julde buyi ma korka buyi tawi mo yawi hone wadde konko ɗum moƴƴi wota haawo moƴƴereji ko waɗɗa ko fayda yaw tañƴinoɗa yimɓe ɓen no ɓurma ko ɗum si ɓeyda wakkilare o wi kono illa anni uhibbu llaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam o wi kono no mi marana dargal ngal fayda hay hunde sina tun miɗo yiɗi Allah e nelaɗo miɗo yiɗi Allah e nelaɗo o jaabi ɗum nelaɗo maki fagallaɗo jaabitima o maki anta ma'a man ahbabta an a wonday e ɓe yiɗuɗa ɓe wattanele fondo moƴƴi o hadis ɗo an a wondoyay e ɓe yiɗuɗa ɓe hombo yiɗi Allah e nelaɗo qala Anas filliɗo hadis ɗo o wi radiyallahu anhu o maki fama farhina bi shay'in menen sahabaɓe nannoɓe ɗum ɓe men weltorali hunde farahana wana weltorgol men bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam e o maku nelaɗo ka o maki anta ma'a man ahbabta an hiɗa wondi e ɓe yiɗuɗaɓe o wi men weltorali no woɗi riwaya go wi gila men weltorno natugol l'islam komin naati l'islam ko hari men heɓali ko weli men wangol konngol nelaɗo ko o maki awa de ñande dargal neɗɗo wondoyay ton eɓe o yiɗi ɓe o wi ko weltare amen ɗi ka nder l'islam min heɓali ko weli men ɓurɗumɗo qala anas wi radiyallahu anhu kanko filiɗo haalis o go wi fa ana uhibbu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa aba bakrin wa umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa in lam a'mal bi misli a'malihim rawahu al-bukhari o wi kanko anas o wi miɗo yiɗi nelaɗo Allah miɗo yiɗi abubakar miɗo yiɗi umar miɗo jorti miɗo tañƴini
ndemi wondoyta e maɓɓe sabu ko mi yiɗi ɓe kon fii kala mi gollaali golle wa ko ɓe golli kon ka dewal mi hewtaaki ɓe kono ɓay ɓe welanmi laaɗo maaki welo o ma mo yiɗɗa nga wonɗon wondi e ñande dal ga mino tangini mino jorti min e nelaaɗo e Aboubacry e Omar kamen wondoya Allahu akbar o yii nelaaɗo e Aboubacry Omar ɓe yangodi Makka ɓe feri ɓe dogiti ɓe ardi Madina ɓe wondi ɗon haa gurdan nelaaɗo ko kamɓe wondi ɓe seedaali Allah waɗi hayka ɓe surnaɗo kadi ɓe wondi ɓeɗo inchallahu ɓe wondoyay haka aljanna yo Allah wattu ɓe maɓɓe idan ɗo no holli wonde suɓo ko hombo suɓotoɗa weldi hombo ƴettuɗa weldi hombo woni immude jooɗode ma hombo woni wonɗo ka ɓernde ma mo tawata fayda bimbi be bimbi a miijoto fima si o heɓi ko weli tawa hiɗa weltori so o heɓi sunu tawa no mettuma si o yennama ma o hoynama ma o heɓi tampere hara no sunima no anima ko hombo suɓu ɗum de ɗan andi neɗɗo wonata o yiɗali hay woni o yiɗali hay goto wawa wonde hara no wodi toon ɓe suɓi ɓeɗo no wela ɓeɗo sago makko wona ko boni yo hewtuɓe few no woodi ɓe suɓi fayde hara so wono himo manta ɓe wacca ɓe no ɓen no keldi ɓen alhamdulillahi ɓen he wonde manta ha feƴƴintinna ndaaru ɓen ko homɓe foti hara ko yiɗuɓe Allah e nelaɗo Allah mo ƴetti dow ɓe sahabaɓe gaño ma ƴetti ɓurɓe ɗudde ɓe sahabaɓe gaño suɓi tun seeɗaɓe inni min ko ɓeɗo woni weldi ɓen ko lutti kon ko fus andu feere ma boni heɓi noon on jarrabu yen woodi ɓe Allah jarribo ɗum ƴetta sahabaɓe nelaɗo waɗa ɓen ɗum ayɓe tentini ɓellaɗo maaki min ko ɓeɗo ɓuraninmi ko ɓe ɓurtami welde an wi'a ko ɓeɗo ɓurtami mi ɓuri añi nelaɗo landama ene yimɓe ɓen fof ko hombo ɓurte welde o maaki ko Aisha ɓe inni ka worɓe noon ɓeyni ko ɓen makko si an a wi ɓeɗo ɓen laaɗo maaki ko ɓeɗo ɓuraninmi ko ɓe ɓurtami welde a wi an ko ɓeɗo woni ayɓe ma ɓen ko ɓeɗo woni yimɓe yiiɓe ɓen ha an ene laaɗo tawse wono e nokku ngoto enen ɗo tigi ɗen andi joni inne neɗɗo batajo makko wammo jombi sonnaɓe tato ko ono ko oɗo woni bata makko sa ƴetti contre on ɗon on haɓay hay ɓeygu makko go goɗɗo go si woni contrôle ha fala mo yaltinde ɗo ha yaltata accamo ɗo non haysi bata hara ko bata bonni ɗum bata ko darante ɗum ga honɗum ko giggonkol ga kala ƴettuɗo giɗo ma o watti mo gaño haray on ɗum an woni gaño ma aduwuka wa aduwu sadiqika aduwuka wa sadiqu aduwika aduwuka ka gaño ma personne on ko gaño ma gaño giɗo ma kadi on ko gaño ma giɗo gaño ma on ko gaño ma ɓeɗo tato ko ayi mi torki Allah yalla waɗe yiɗuɓe yimɓe moƴƴi ɓen aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثارا واكتفى للصحابة حقوق عظيمة على المسلمين أن يتي الله سبحانه وتعالى تدد مون سنيد بجو موجو يرمتيرو إذن سيدنا مغوتان كاكو مكو ين توري مو يجول إلى محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة بيجين بسورندون جول بفو آمين musidɓe julɓe tedduɓe ande ɓe sahabaɓe nelaɗo no mari haqqeji e hoore julɓe ɓen fuu ɓe mari haqqeji mawɗi e hoore julɓe ɓen en ñoggay ɗo seeɗaji e majji
mana ko ni haqqe ko ko hana wadanede ko aranon dum mahabbatuhum ko yidugol fewndo sahaba ben en darnantabe suudu en soppantabe ngesa en dabantabe moto en dabantabe sonnajo en wadantabe ay hunde kono ko fandi kon kanka berne ma e tawhid be wele لأن الله أحبهم ووعدهم بالجنة سبب الله يدي بأفدي بالجنة قال سبحانه وكلا وعد الله حسنا قال ابن حزم وي وجميع الصحابة رضي الله عنهم ممن صاحبه ولو يوما من غير المنافقين فهم كلهم في الجنة قطعا لا يعذب أحد منهم ابن حزم وي صحابة بنفو kala sahabajo wondudo enela haysi ko nyallal gotal harna be nafigi be anda be nafigi yagal Abdullah ibn Ubay ibn Salul be fop mabbe hibe ka aljanna pellet alla letta hay goto mabbe de mondum at-taraddi anhum ko weltana golbe wi radiyallahu anhu ya Allah weltana Allah weltana ke an kadin ya Allah weltana wa du'a lahum du'a golbe kadi li anna Allah radiya anhum saballa weltana bi qala subhanahu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بين أربع باو صحابة بين بقومتني بناتك الإسلام يبين الله يافو من يافنو داكدي من مسيب من أتنو من قومتني بين تاتيون سلامة الصدور تجاههم ko laɓɓingol ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓerɗe mum ɗen tele maɓɓe hara on tigi waɗali hebbinali ngaygu e konnagu ka ɓerɗe maɓɓe ka ɓerɗe muɗum tele maɓɓe hara lowanali ɓe ngaygu ka ɓerɗe ma hara ɓerɗe ma nden no hisi naya mum ɗum e itigadu hayriyatihim wa fadlihim ko fiɓugol moƴƴere maɓɓe nden wonde ko kamɓe ɓuri moƴƴude ko kamɓe ɓuri ɗe mofte ɗo fof lala sallah sallam nomake no hayru quruni garni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum ko ɓuri moƴƴude e mofte an ɗen fof ko ɓe mi wuridi ɓen yirde an den refti heeduɓe ɗon e heeduɓe ɗon ɓen fillere so ko imamul Bukhari so samin tami o wi la kana wala yakunu misluhum o wi wonaɗi wonata kadi wona maɓɓe heɓanoki ado maɓɓe heɓata ko kadi ɓawo maɓɓe few jowi on ada musabbihin ko angal yennugol ɓe wota yennuɓe aw tanaqqusuhim ma ɗoytugol daraja maɓɓe on cikkina o modi ɓe kadi ha o kadi kero waɗano hunde kadi kero waɗano hunde kadi hay enen mo yani joni go e soro goɗɗo ɗo ma be makko ma karama ko makko wiima ha modi ɓen kere ɓen kadi honno ɓe tippa sattude goy wallahi awil hattu min maqamihim li qawli bisan la tasubbu ashabi falaw anna ahadakum anfaqa mithla ahudi dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu wota maki taw yennu wondi ɓamɓe nde sahaba ɓen taw yennuɓe sabuna goɗɗo e moɗon si okkitiri beru fello uhudi kanŋe o heɓata muddohum goɗɗo e ɓe sahaba ɓe wona feccere muɗum ko heedi ɗon ko sakkiti ɗon ta'limul abna'i hubbahum wasiratahum ko jangingol geɗalɓe men ɓen yoɓe yiɗuɓe sahaba ɓe nelaɗo yoɓe jokku batteji maɓɓe ɗin olye ɓe yiɗugol Messi ɓe yiɗa Ronaldo ɓe yiɗa oɗo e oɗo par ce que si ɓe on tigi yiɗa si a hollali ɓe yiɗugol yimɓe moƴƴuɓe ɓen cheytane hollaɓe joni ko ɓe yiɗata sabu yiɗugol ɓeɗo ko ɗum ɗo woni ko moƴƴi Imam Malik o maki kana salafu yuallimuna awladahum hubba Abi Bakrin wa Umara kama yuallimunahum surata min al-Qur'an Imam Malik o maki ɓe yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe kamɓe ɓe janginayno ɓiɓɓe maɓɓe ɓen yoɓe yiɗu Abubakar yoɓe yiɗu Umar wano ɓe janginita ɓe corteji Al-Qur'an ɗin nono ɓe janginta ɓe hunjo Fatiha ɓe hunjo qul huwallahu e falaki e nas ko noon ɓe janginita ɓe kadi yoɓe yiɗu Abubakar e Umar e ɓuuri sahabaɓe laaɗo ɓe sabuna si a on tigi yiɗi moƴƴuɗo Allah no gasa e moƴƴere makko e yurmede makko waɗa on tigi moƴƴuɗo o torki Allah yo Allah waɗa e moƴƴuɓe الله وأنا ناتوب الجنة الله وأنا يد بمؤمن اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا ولدا إلا أصلحت ولا عدوا إلا كفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها وأنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر والله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح إلى القيامة الصلاة. والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم صل وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء.